A sad na Skype vezi imamo sjajnu mladu sportašicu i jako smo ponosni na Barbaru Matić, džudašicu, koja je prva Hrvatica koja je osvojila Grand Slam u džudu i trenutno je u Poreču na daljnjim pripremama. Dobro jutro želimo. Barbara, dobro jutro. Dobro jutro. Spontani pljesak za sve ono što si osvojila do sada. Pratili smo tvoj uspjeh. Čestitke još jednom iz našeg studija. Što se trenutačno radi u Poreču? Pa u Poreču završavam još neka snimanja, medije i kreće trening kamp za kadete koji ću ja započeti. To je završene pripreme za olimpijske igre. Za olimpijske igre si se kvalificirala? Tako je. Zajedno sa Karlom Prodam trenutačno trenirate kako bi pripreme završile na vrijeme i kako biste krenule put Tokija. Da, sad smo u Poreču, također ćemo ponovno 1.7. do 7.7. imati trening kamp ponovno u Poreču gdje će doći elita, odnosno cure koje trebaju ići na olimpijske igre, tako će to biti neke završne i provjera forme za olimpijske igre. Kakva su tvoje očekivanja od olimpijskih igara? Pa sad vjerovatno svi stavljaju mene kao favorita, ali ja sebi ne stavljam takav pressing i rekla sam da imam svjetsku medalju u džepu, odnosno svjetski prvak sam, tako da ako više nikad ništa ne napravim, veliku sam stvar učinila, ali naravno meni su motivi želje veće, ali judo i takav sport i moja kategorija gdje svakoga može pobijediti, a ja se neću previše opterećivati, ja ću biti opuštena, motivirana, fokusirana i borba po borba, pa kako. Kada se već spominje ta svjetska medalja, znamo i čuli smo da vas je vaš Split dočekao kao što dočekuje sve najveće sportske pobjednike. Je li vas dirnula ta količina i ljudi i emocija koje ste tamo mogli i podrške koje su vam Spličani priredili? Pa sigurno, prvo sam imala je doživki u Zagrebu koji me također iznenadilo, bilo tu djece i trenera iz drugih klubova koje nisam očekivala da se skupi u tolikom broju. Splita sam očekivala da će biti doček i veći, ali stvarno sa ovoliko ljudi i ovakav doček, stvarno to nisam očekivala i stvarno srce preveliko. Da, tako to rade Spličani, mi upravo i gledamo te snimke. Spličani doista znaju sa srcem pokazati svojim sportašima koliko cijene to što rade. Otkud je krenula priča vas i juda? Judo je poseban sport na neki način koji traži to svaki sport, ali judo možda posebno psihičku pripremu i stabilnost. Pa ja sam judo krenula trenirati u prvom razredu osnovne škole. Moji treneri Vladimir i Slavko Peralić su mi došli pokazati na stanu cijelesnoga kako je izgleda, to meni se to svidjelo i ja od prvog dana treniram u mom klubu, judo klubu Pujanke, jer evo već u 10. mislim će biti 20 godina. 20 I mislim godina? da svi me pitaju kao koliko dugo treniram, koliko treniram za ovu svjetsku medalju, ja sam rekla, evo, skoro 20 godina. Posebno morate paziti na prehranu jer ste u kategoriji do 70 kg. Pa ne mora sad, nisu to neke striktne sad par kod mene, ali mnogo ljudi skida kilograme, to je nekako normalno za naš sport. Mora se biti točan u kategoriji, ako imate 100 grama više ne prolažite vagu, tako da 3-4 dana prije turnira se pazi, premda sam ja stvarno izbacila bijeli šećer i jedem što da je hrana kvalitetnija, jer mi je to lakše i veliki su napori, ako je hrana kvalitetnija, lakše to izdržim sve. Dok razgovaramo o prehrani, gledamo i vašu finalnu borbu u kojoj ste kao protivnici imali Japanku, zanimljiva imena Yoko Ono. Da, u finalu bila Yoko Ono, ja možda bila favorit. Ja, kao vidite, kad sam bila gotova, nisam baš bila svjesna šta sam zapravo napravila. Uspjela sam baciti nju zadnjih 40 sekundi, ali je ona uspjela nakon toga napraviti tranziciju u parter, odnosno krenula me gušit, što sam ja uspjela izdržati do kraja borbe i kad na semaforu bilo 0-0, Sujač je zaustavija i ja sam bila svjetski prvak. Svaka čast, vrlo smo ponosni. Čestitamo još jednom, baš je Ognjen spominjao na početku emisije. Kad smo čuli za tu vijest, smo je spominjala emisija, baš nas čini radosnima to da možemo sad s vama ovako uživo
razgovarati i pokazati... Da je barem uživo, ali eto nije. Na ovaj način, preko tehnike uživo, recimo to tako, ali evo pokazati širinu vas kao sportašice, ali i osobe, jer osim što ste evo svjetska prvakinja u svojoj kategoriji, vi ste i magistrica elektrotehnike i evo radite instrukcije za djecu. Pa da, prošle godine sam diplomirala na FESB u smjeru elektrotehnika i pošto moji svi prijatelji su počeli raditi, zaposlili se nakon fakulteta, ja nisam mogla sebi priuštiti to i onda da izgubim malo vremena, da ne bude mi predosadno i prazno hoda između treninga, ubacila sam na repeticije matematiku. Sve stignete, svaka čast. Da ne bude praznog hoda između treninga, Svaka čast. Kako uspijete uskladiti dakle, sve te sportske obaveze kao evo, svjetska prvakinja i instrukcije i fakultet za vrijeme dakle, fakulteta ste također naporno trenirali? Pa instrukcije sam baš uzela iz tog razloga što mogu sama sebi dozirati koliko mogu i koliko stignem, pa se ne moram s tim previše, ne uzdažljiva mi toliko vremena, nego sama sebi doziram. A na fakultetu i srednjoj školi su mi stvarno i profesori izlazili u susret, jer bi mi se nekad natjecanje poklopilo sa ispitnim rokovima i onda bi ja te ispite probala dogovoriti ili prije ili kasnije, zavisno kako i profesorima paše ili kako bi meni. Tako da, malo s dogovori. A mislim da su i profesori razumni kad vide dijete koje je toliko angažirano i trudi se. I kad čuju lijepu našu koja svira za svjetsku prvakinju. I ovu suzu u oku koja se nazire u tom trenutku. Barbara, osim juda, koje sportove volite pratiti? Nogomet možda? Pa pratim ja sve kad igra Hrvatska, tako da volim stvarno sport i od malena. Cijela moja obitelj prati sport, sve što ima na televiziji mi pratimo. Tako i nogomet, volim gledati rukomet, baš i uglavnom sve sportove. Da, rekli smo danas, nažalost, naše djevojke na Europskom prvenstvu u košarci nisu se uspjele kvalificirati dalje. U osmini finala izgubile su od igračice iz Bosne i Hercegovine, više im sreće želimo drugi puta. Veliku podršku imate od vaše obitelji, to stalno volite isticati. Pa moja sestra je bila trenirala i judo, tako da ona je moja najveća podrška, ona razumije mene i ona zna kako je meni, tako da ja i ona smo baš super povezane. Također moji roditelji su tu od početka s menom, stvarno od prvog dana su me poticali i rekli su, vidjeli su da to ja volim i da ja to želim, tako da njima je to bilo super, da oni mene ne moraju nagovarati, nego ja samo želim to i onda su oni bili uz mene i mislim da je to najbitnije. Barbara, puno vam hvala na uključenju u našu emisiju. Nekako, sudeći po vašem duhu i po talentu i trudu, sigurna sam da će biti još ovakvih razgovora. Pratit ćemo vaše sportske uspjehe i dalje. Što se tiče olimpijade, nema pritiska. Mi smo već ponosni, već ovo sve veliko, ali naravno uz vas smo. Hvala puno. Hvala i vama. Sada ponovno na trening, a mi poštovani gledajte.